الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد. Barsa galamda Rabbah Allah Teala maqtawlar buhun onun Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem salat şerifleri onun gayrahına onun sahabeleri da onun artına yarısı barsa müminlerge Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ayet ötüp gitti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عمراء حديث Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de tül Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde aytildi. يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء غفراء كقرصة نقي قال سهل أو غيره ليس فيها معلم لأحد. Kıyamet gününde kişilerde Allah Teala tiriltir etinde. Biz barıda tirilesek biz. Ondan qasığı yok. Allah Teala etken. Hem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem etken. Kişiler tirilir degen şunday orunda degen. Allah Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şunu bizge asıp sifatlap bereyindi. O yer ak bulardı. Dip digit bulardı. Şol kündeti. Hem tap-taza bulardı. Yep yengil bulardı. Onda birinde de kalkılık bulmaz. Hem bir kim de özün şunday kalkı orunga ko'tarib tege ko'rsatib tura almaz. Birinde de tege asık kına, anık kına bildiler bulmaz. Tip tigi zorun bulardı. Hem Allah Teala aytdı, bu günde de Allah Teala yerdi hem kökte alıştırıp koyadı. Yevme tubaddal ardu gayral ardu diye Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bu günde yer ikinci yerge eylenedi. Alimler aytdı, oşa yerden Allah Teala astın üstüne eylendirgenden soň şolay bolatdylar. Gaýr alimler aytdı, ol ikinci yer bolalar belki. Hem kökтерде Allah Teala yıldızlardı bütün nämeni kirihinse eylendirip koyarmyndy. Hem oşo Adam aleyhisselamdan alıp honga bulgan kişige hattin bütehele oşo günde turlar Allah Teala aldında hisap kütüp. Bütehele hisap kütesekler. Bir kimde qasa almay. Peygamberlerde kütesek. İň bolup kişiler de, iň şunday bulgan faraonlar da bütehele kütesekler oşo hisap günü. Lakin kütüwdiň ol günde kütüwdiň şoluk wagtda bar yaxşı ýagy hem nasar ýagy. Kimdir batıp turasak özüniň tirihinde tubuktan, kimdir bilden, kimdir ýawryndan, kimdir başy tiridiň astynda bolar. Kişi şu hatdym günde, şol günde tirleýsek, çünki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem etdi, goýaşdy ýerge şol günde şunday ýakyn bolasakdy, 1 mil yarım bolasak. Ol ýakynsa bir milin kilometr yarım alçykda goýaş bu kişiniň üstünde bolasak. Kişiler de ýandyrmaýasak, lakin kişiler nemeşle şol goýaşdyň eseliginden qasyp urun izleýär, lakin tapa almaýlar. Özleriniň tirinde şol batyp turalar. İlla magar Allah Teala'nın arşy astynda turasak, müminler hem mümineler Allah Teala'ga ýaşansalar, Allah Teala'nın köleginde bolasaklar. Olarga bir näme bulmaýasak. Olarga bu gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisinde aytildi. Kıyamet günü de olarga şunday tiz bulurdy. Olar bu dünyala, oşo dünyala bir farz namazyny okugan wagt tamak gına olarga oturdy. Biz kıyamet gününe yeňillik tileýbez eken, özübizge. Izgi gamallar işlerge gerek. Kıyamet bizge tiz ötüwün tileýbez eken. Allah Teala'ga aşanyp, şoga sakarusy, şoga amal kılusy bularga gerek. Akimdar Allah Teala küfürlük hem bolukluk kılgandar, Allah Teala'nın hüdderini tanlamaganlar, ular turasaklar şunda. Allah Teala'nın hisabı kelip etkense. Allah Teala olarda her birinin hanagansı, her bir gamale ösün ýawap bersek, bir kimde bir gaýdala qasalmaýsak. Her bir nämeň diýsine düşüresekler. Kişi özü ýawap berge tilemeýsek ol günde, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şol wagtda Allah Teala onuň golun nimeşe tilge keltire. Kolu hüleýsek, eýe ol hukdy onu, eýe ol onuň tartyp aldy diýip aýtasak. Ayağı hüleýsek kişiniň Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de aytdy. Ayağı hüleýsek de hem aýtasak, ol şunda bardy, zina kıldı, urlany, bodokluk işleni dip. Şol wagtda kişi özüniň tenine aýtyr. Kuldaryna, ayaktaryna mürajaat etipdi. Hezini üsün miňe karşı, özüňizge karşı şahitlik etdik degende olar aýtyrdy. Allah Teala bizge emir etkes, biz onu nimeşe almaýbys? Karşı tura almaýbys. Biz hiňe amanat üçün berilgenlikdi. Amanat üçün hawlyk, ayak kuldyň buluwy,
Акылыбыздың тәвәл булуы, күҙҙәребеҙҙең булуы, шул ук күҙҙәр ҙә телгә килеп һөйләйәсәк. Насар нәмә ҡаранымы, боҙоҡ нәмә ҡаранымы, һәм шул көндә барса нәмәгә хисап буласаҡ. Һәм ошо хисаптан мөминдәр ҙә еңел ҡотоласаҡтар, әгәр ҙә һәр ваҡытта ла Аллаһ Тәғәләне иҫкә алып, боҙоҡлоҡтар эшләмәй, Аллаһ Тәғәләгә тәүбә ҡылып йәшәһәләр, истиғфар ҡылып. Аллаһ Тәғәлә уларға еңел үткәремен, еңел бирермен. Ошо көндөң бөйөклөгө, ҙурлығы тураһында һәм дә мөһимлеге тураһында, иншалла, беҙҙең киләсәк һөйләшеүҙәребеҙ буласаҡ. Сөнки ни өсөн ошо көн тураһында? Был көн тураһында иҫкә төшөрһәң ауыр, ҡыйын, ҡурҡыныс, бәлки башҡа темалар да барҙыр һөйләргә. Ләкин ғәфләт мосолмандар араһында бөгөнгө көндә күп. Донъяға бирелеү, мөлкәт йыйыу, балаларҙы ҡарау, балаларым ғына тип йәшәү, мөлкәтем генә тип йәшәү күп. Әхирәткә әҙерләнеү тураһында һирәк.